Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inday ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 5 ken 6. Dakay at agabo, agtulnog kayo asipapas na kadagiti apuyo, ket agraem kayo kadakwada. Aramidin nyo daytoy ana impusuan, akasla ni Kristo ti pagserserbyan nyo. Aramidin nyo daytoy, saan la, ano kumitkita da kada kayo, tapno maayayo da kada kayo. Ngem kas tagabo ni Kristo, aramidin nyo kitdi ti pagayatan ti Diyos iti amin a pusoyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Aday ta, sir, ma'am, agar mo sar kayon. Naimas day ta armosaryo. Agyaman kami, Francisca. Ala, agtugaw kan, Francisca. Taglalang tayo namangan. Ay na, sir, saan man? Umuna kayon, tapno mapagserbyan kayo ana imbag. Agtugaw kakit din, Francisca. Danggayan na kami kanisar mo amangan. Katulong aklaeng, ma'am. Anya ko ma. Huwag ngagpaiso. Kasla di kapailan na erwam kada kami. Ala nga rod, sir, ma'am, agyaman naktakayat daklat ta akalanglang. Ala, agtugaw kan, tamangan tayon. Wan, sir. Sige, Mando. Ikang ka iti bulbulodam akwarta. Kaasimat di anak mo, no saan na maipaagas. Agyaman ak, Sir Orlan. Oh, adtoy. Agyaman ak, Sir. Ala, agawid kanteng ka ipadoktor ti anak mo. Ngam, Sir, kasanukan nga eh. Di mo't adda pag namit ha. Itulod ka pa ya. Una umpay ti anak mo. Naimbag kanyak ta nakasalsalon atak. Kan amok mo ti ag-drive. Ala, agawid kan, Mando. Agyaman ak, Sir. Ay, agyaman naisampay ko amin ang dagiti linabaak. Nana Marlene, adto'y ti meriendam. Nay, nagtaktak ka pa'y laang. Amok anabannog ka, nana. Iso anang isaganak iti meriendam. Agyaman nga raw. Amok amawaw ka pa'y. Ala, mangan ka iti tinapay. Kan uminom ka iti nalamiis a Diyos. Naimbag ka unay, Francisca. Ay nasaan asyak tinaimbag, nana. No dikat dagiti amo tayo. Wen, pudno takunam. Nakasaysaya at da kada tayo nga adipon da. Saan mo't nga adipon ti trato da kada tayo, nana? No dikat kamang ti pamilyada. Wen, husto takunam. Iso asyak, ikarkarigatak asayaaten ti trabaho. Ay, uray siyak, nana. Saysaya atak ti trabaho. Ngamin, nagsaya at da kada tayo. Ala, danggayan na kun nga agmerienda, Francisca. Sige, nana. Kat ibusan ta to insaganak. Takalpasan na, ituloy tamanan ti agtrabaho. Hoy, sika ako sinera. Mabalin ka di aka imasam ti isaganam amiriendaan mi ken ni Orlan? Jak kayat ti sinsinan. Ha? Ay, wan, Ma'am Shen. Kan apay akastoy day ti kusina. Nakarugrugit? Anya nakarugrugit, ma'am? Nakadaldalus tupay. Tainal daw ti panagdalus ko. Saan lang aday ti kusina ti daldalusak, no di kat ti entero abalay. Nagadukit din asaom? Alakit din. Isaganam ti meriendami ken ni Orlan. Ipan mo ijay terasa. Wan, ma'am. Masurunak iti day ta girlfriend ni Sir Orlan. Nakadaldalus tupay ti balay. Ibagkanakit din, anaruget. Adto yan ti meriendayo, Sir Orlan. Agyaman kami, manang Francisca. Ala, makigiddan kan kada kami ngagmerienda. Sana bale, adumat detayin sa ganam. Ay, saan na mabalin? Jak kayat akagiddan ti muchacha. Ala, agsublikan ija kusina. Ha? Ay, sige ma'am. Tauray siyak. Jakmat kaya ti makigiddan kan kang agmerienda. Ngamin, muchacha aklaeng. Anya? Sige Sir Orlan. Inakon ija kusina. Kasla kayat nakakalabanan day di ako senera yu Shen,
Sana nasaya ti panagsasaom ka nakwada. Anya? Husto lang dagiti imbagak. Sana gaputa babaw ng dalaeng. Kat agisawang kan iti madi ka nakwada. At damatrik na da masaktan. Saan amabalin apanoy nuyan nyo ida? Gaputa katulong dalaeng. Saan kami akasta, Shen? Napatigda ka na kami. Isu akasta kami mat ka nakwada. Ay, Nusi ka kat kasta ti tratom kadag iti babaw ninyo. Da kami kat saan. Kat ibalakad ko ken ka. Baliwam ti ugalim kadag iti babaw ninyo. Iti kasta, amuda kayo nga ipatag. Kumusta ti anak mo, Mando? Nasayaat mo ten, senyor. Nga magtultuloy pa ilaang ti agas na. Ala, saan mo abaybayan? No kayat mo, aglive ka pa ilaang. Tapno maiwanan ti anak mo. Awanin parikot iti anak ko, senyor. Kan maisa, adat ti asawak, kan katugangag ang mga aywan kadakwada. Kasta ka di. Owen, senyor. Ay, sige, senyor. Tayo na ko na di hardin. Ado tinas kanya ramida kajay. Mabit laang, Mando. Senyor. Ikang ka iti kwarta. Tay supay nga igatang mo, iti para iti anak mo, ha? Ha? Senyor? Di mo panunutan nga ikisay ko iti sweldo. Saan, Mando? Senyor. Mabit lang, tay kang ka iti kwarta. Adtoy. 3,000 dayta, senyor. Nagdakilan? Sobra dayta, senyor. Malakin din, ala emon. Taigatang mo para iti masapsapol ti anak mo. No kasta. Agyaman ak, senyor. Agyaman ak unay. Agyamanak, Diyos ko. Iti kanayon apan ang tartarabay mo kada kami asa nga pamilya. Kastamatan iti negosyo mi. Agyaman kami taad-ad dapay, arimang ay iti negosyo mi. Agyaman kami mat, gaputan na podno kada kami dagiti talkan mi at tao iti negosyo. Kan kastamatan dagiti babaonan mi diti balay. Tulungan da kami, tapno makapagserbi kami latta iti padami at tao. Da ito'y tikidawan mi, itinagan ni Jesus. Amen. Tiyay ko, nalpasan di pa nagkararagta. Maturog tan. Nawad na. Maturog tangarodan. Senyora, linaba akong dagiti ulas kan kurtina iti siledyo. nasaya at no kasta, Marlene. No adda pa'y ti palabam, senyora. Ibagam laeng. Awanan. Ama, Marlene, kabaalam ka di pa iti trabahom? Una, senyora. Bakit ak ngagpaisaw? Ngam kabaalak pa iti aglaba. Kan sa anak mat amarigatan, tadamat ti washing machine. Nasaysaya at no mangala ka iti kadwam at agalaba. Senyora, Bakit kan, Marlene? Kat saan anasaya at akanayon ka amabannog? Iso nga awan anyaman na kanyak, no mangala ka pa iti sabali amatangdanan, nga aglaba. ay sige nga raw, senyora. Ay bakla tay anak ko. Ngayon, isumat timang tultulong kanyak dito'y nga aglaba. Kasta ka di? Awan ka di ti sabali apanggadan na? Awan nga raw, senyora. Sige. No kayat nati agpaay dito'y, ayabam, tapno ada katulungam nga aglaba. Ni, alahas na gito'y Kukuha ni senyora da gito'y. Allah, nalipatan na dito'y salas. Ay, idulin ko langan, taitod kunto inton sumangpet. Sapay, kaslangingin na ang dagito'y nga alahas. Hoy! Anya day taggam mo? Ha? Ay, alahas ni senyora, ma'am. Idisum day ta. Kat di mo gandatan at akawan. Awanan ka itibain? Pakpakanan da kayo lang arodan dito ay. Kat nagmayat pa iti biyagyo. Sa ita, agtakaw kayo pa'y? Ay, saan ko atakawan dagito'y nga alahas, ma'am Shen? No di kat idulin ko kuma,
Taitad kunto ka ni senyora inton sumangpot. Naglaing ka nga agpalusot, muchacha. Anya? Ala, mudto yan. Tasyak ti mangidulin. Saan, Shen? Bayaman ni Manang Francisca ti mangidulin. Nya? Nangag mo timbagak. Ni Manang Francisca ti mangidulin. Insulto da ito'y nga inaramid mo, Arlan. Tada ito'y amamirmiraot ti sakit mo. Sige, agsinatan. Isulangan ti asawaam. Saan asya? Ha? Anya? Lipatan na kon, Arlan. Ha? Ala, Sir Orlan, apay nga'y adi mo surutan. Sana nanaskan. Pasensyakan, sir. Gapo kanyak, di kay nagkinaawatan. Awanan nyaman na. Ay, total. Isumat amis mo tinangisin na kanyak. Jakon surutan pa'y. Nakaamiris akon, Manang Francisca. Saan gayam nga isuti babaya para kanyak? Ha? Saan na nasaya ti trato na kada kayo ababaunin mi? Binagak nagbaliw. Ngam di matagbaliw. Kan oray di balay da. Kasta ti trato na kadagiti babaunin da. Isungawan ti agbayag akatulong da. Kat ti dakas. Takawan da pa ida. Anyan? Napatag kayo kada kami. Kat jak kayat ti trato ni Shen kada kayo. Jak kayat ti ugali na. Sigurado ka, iho. Nga ore agsinan ti dalan nyo ko ni Shen. Wan papa. Jak kayat ti ugali na. Saan na nasaya ti trato na kadagiti babaonan tayo? Wan, iho. Nadlaw ko da ita. Nganjak nagtagtagari. Gapo ta kayat ko asika mismo ti mangdilaw. Awan kamin, papa. Kat awanan ti gandat ko amakisinubyan ken ko na. Nauray pa'y kayat nang agsinubliyan kami. Sige, adakan ka day ta, iho. Mangkita klangan iti sa balya babae. Daytay nasaya ati ugali na. Wan, iho. Uray na kurapay ti agbalin akaayan ayat mo. Basta lakit di mapagtalkan, kan nasaya at ti ugali na. Ngamin, awan serbi na amay sa abak nang nudakas ti ugali na. Wen papa, iso asaan ko nasublian ni Shen. Diego, Orlan, nagpintas diti hardin. Makaay-ayo dagiti sabong dagiti masetas. Wan, Lorna, sakit nakadaldalos dito'y hardin. Nadalos amin, papa, mama. Agraman iti unig ti balay. Awan ti makunak kadagiti babaonan tayo. Gaputan na pudno da nga agserbi kada tayo nga amo da. Gaputa na saya at tayo matkadakwada, Lorna. Kan talagamat nga ore asino. Kat nasaya at tayo, mama, papa. Saan la kadagiti babaonan tayo? Husto ka, Orlan, iho. May sa tiga po amin da ito'y. Awan sa balik, no diti pa nagtulnog tayo iti Diyos. Ket sursuruten tayo dagiti pagayatan na. Husto ka, Diego. Naimbag nga orasyo, senyor. Senyora, Sir Orlan. Adamanen merienda nga insaganam, Francisca. Wan Mala, agmerienda kayon. Dayta Diyos, kat manipod iti pinya naggapo iji asyendayo. Imay nangyag dagiti trabahador ijay. Nagapit da iti pinya, kanda dumapay aprutas. Agyaman kami, Manang Francisca. Ay, wan gayam. Kayat ko ti agyaman, gapo ta ingato yu ti sweldo. Nakaragrag sakak unay. Ngamin, naimbag kayo unay. Gapo ta nagagat, kan napudno ka ababaonan, Francisca. Senyor Diego, Senyora Lorna, Sir Orlan, umayag agyaman, gaputa nga ato yu ti swildok, kat maragsakan aklaunay, kat di kay agdanag, taso papakak day ta. Babayan iti kinagagat ko, nga agserbi kada kayo. Day, adda kayo gayam amin dito'y hardain. Senyora, senyor, Sir Orlan, agyaman na, gaputa ingato yu ti sweldaw. Kan oray ti anak ko, maragsakan mo't gaputa na nga to adagos ti sweldo na.
kat karugrugi na pailaeng. Awan anyaman na, Marlin. Basta timako nami, kat agbalin kayo anapudno kada kami nga amoyo. No adadiyo kayat kada kami, ibagayo laeng, tapno mabaliwan mi. Kano adda ka sa pulan nyo, ibagayo lata, tasidadaan kami at tumulong. Sapay la ko ma, tati pa nagserbiyo iti Diyos, kat saan nyo abaybayan. Gapo taday tati gapuna anasaya at kayo at tao. Tanuam mo tayo ti Diyos, agbalin tayo matanasaya at. Wow, Sir Orlan! Ay napagyamanan mi unay ti Diyos. Gaputa nakatumpong kami iti amo akas kada kayaw. Rumbang mat adagiti amo, kat nasayaat ti pannakilangan da kadagiti babaunan da, kat ipatagda mat ida, takasta ti pagayatan ti Diyos. Bueno papagayam, ditan tinaggibosan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag, insurat para iti radyo ni Virgil Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.